Director mwema tutumete hashtag Vilingi wa Mauvoo atiende na mtandao wetu wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo_TV. Wando tumotumane wa kumukuvyo kunene na kwa nikwesela ile itatu ukenda mo itano na ne Mauvoo ko tangumba ni siku melembeta ni icho kamba kuma Kenya yonde na kuma ndesio ndene kenoma ne kila kiende kila kiba kumena ku na kila kiba asana ku nitawa Steven mwema na Sharon Ndinda ainde desi Mauvoo kwanza meko na ya mama Mauvoo alacho manengete wito ndini wa Vilingi wa Mauvoo kiwiyo ni cha omunde alatukumbanesye ne bamwe na koti wa avelo nonga mise BBI ndongo isike vadhukanyo nesianena mwandu wa vinyandeti enda munini wa Mosumbe Dr. Ruto akwatene ndongo ile ingi Mbunge Makalimu Lu na Steven Mutinda nimetikilana na utu wa koti yulu wa BBI. Na umundu nitokumba nisingawa yimwanya ya idhembo ya kadhemboni. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethiana na uthoche nekenda ngumathethie itina wa koti lo thinikia makwani alama atongo iko kwa tambau utu wa koti munene na kuungamia mutalatala kuvindwa katiba kwisela BBI yundongo isiki wathokane no siende kumya mauneni yulu wa utu ndongo ya chama cha ODM vamwe na ngwatane ya uteti wa ya One Kenya Alliance nimetikilana na utu munini wa Mosumbe Dr. William Ruto na angi mamulengo wake maitane ya utu Joseph Kitheka no kutoelezea ndongo isiki wathokanio si kwasia yulu wa utu wa koti lo thinikia makwani alama atongwa iko safari ya BBI nela yambiye itina wangethi kati wa President Uhuru Kenyatta na mutongwi wa chama cha ODM Raila Odinga mwakani wa 2018 na ila wandi wake munene wa ikwika mawaliku katiba yumuthia wayo nuthelile kwi iyo itina wakoti ula uthinikia makwani alama atongwa iko kufia yetheka vyo muvango kumana wana KU atongwa imeki pathokanyo no maende na kunya maoni mo meki pathokanyo mutongwi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa musio wa kwi iyo kwisila valwa kula kwi nyumba cia Mauvoo nuwetie kana we na chama chake cha Wiper nimetikila navyo na koti uwa appeal na kimunyanya wa ANC Musalia Mudavadi nuwetie kana mota ANC nimetikila na utu uwa koti. ANC abides by the Court of Appeal ruling. The long-drawn BBI process has been taxing to Kenyans. It has sapped their energy, attention, and time, and tested their patience to no limit. Kenyans, both for and against BBI, being an extremely resilient people, have borne the BBI journey stoically. They deserve kudos for staying sober in adversity. But now that a judgment has been rendered, we should all unanimously, as a united people, focus on more pressing matters that are crying out for attention. Kwe umundi na kimutongwe wa chama cha ODM Raila Odinga niwe yumile sanzona kwa asia moni yanie natame kunenga nda ya utu uwa koti ayongela kwa asikana kutulika kwa mwiko timu ya wakuwa ngima ayasia medhia ne mwaka ni wangili ili miongola ili ndini wa usakwani munene. Tunaheshimu ili uamuzi ambao walitoa. Manake hiyo ndio kazi yao. Walisoma sheria na wakaamua ili waliamua. Na sisi tumezoea uamuzi kama haya. Wakati ile section 2A ilikuwa mbaya kabisa, kila mara mahakamani tunaambiwa katiba haikubali. Wakati Jerimonge alikuwa anataka kuunda chama NDP, akaambiwa katiba haikubali, hairuhusu mambo ya vyama vingine. Na wale wakasema ati Kenya is not yet cohesive. Itachukua miaka 100 kabla Kenya haijafika kiwango ya kukuwa na vyama vingine. Na Jerimonge alisema itawezekana. Itawezekana. Tukasema itawezekana.
Ile katiba ambayo ilipitishwa na Wakenya kamili ilikuwa ile ya Bomas, na hiyo ndio marekebisho ambayo BBI ilikuwa inataka kufanya. Sasa hao jamaa wameruka, wameenda pande nyingine. Tunasema sawa, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunatupa hii ambayo imevunjika, tunachukua ingine, ama sivyo? Na atongo ikauta alama ukwata amba uwalalio uwa BBI ni mawetie kana moni yani evyo ni uti uwa koti. Na ke munini wa President William Ruto vamona amuma atongo alama thito mustali ni wambe kuvenga walalio uwa BBI ni mone kama atanoni uti uu hevo senator wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na ulo wetie weta umukani tivyo President Uhuru Kenyatta inida vikia na umwithu kisia. We are very happy as a Hustler Nation. Personally, I'm vindicated. I had personally warned the president that this process will fail, but they didn't listen to me. I was kicked out, and it is coming to pass. I wish I was heard then. Definitely will not be here now. When you look at the judgment, several grounds have been cited by the court as to why BBI should die. You would find them, they would agree together in some, they would disagree in others. But the singular issue they agreed on was that there is no way the president could have used popular initiative to initiate constitutional amendment. Ngaliko yake munini uwa President William Ruto ni wa mutungi yangai muvia kwa kila ukuweteta kumatani akenya na muiyo muito ula uisa umekumbila. We thank the Almighty God for giving us this unique day to celebrate our progress as a people and as a nation. We celebrate our institutions which have come of age, foremost the judiciary. Our constitution continues to reveal itself anew, day after day, and the living expression of the sovereign will of Kenyans. Ndeni waoneni wake kwi umunderuto ni wasekana koti ni wiki nesa kuungamia waleni uwa BBI. This marks the second time our courts have pronounced themselves on this matter. On both occasions, our courts were bold, clear, and unmistakable. Without any doubt, the court brought the voice of Wanjiku to life and called on us to move on to the most pressing needs of our citizens and our nation. The court decision reaffirms that Kenya is a country governed by the rule of law, not the rule of men, where the constitution and the sovereignty of the people are supreme and not the political elite. Ahasya ukwati wa nthi itawalite uvingwa nikana ene nthi maiki uthina. Yukila chatiala akenya metelete President Uhuru Kenyatta na akikunenia undu ni kenda mamanye mo maungamilite va ngilivotea Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV nitawa Joseph Kitheka. Tuitanisia na Joseph Kitheka oto maondoni ma BBI mumbunga kiliombunge cha Kitui cha kati Dr. Makali Mulu ni wase no kwetikila otio wako tilodhe ni kiyama kwani alama atungwa iko wa kuleana na kwa liulo kwa katiba kusila walanio wa BBI nondu ndi atiemi ya Kenya. Makali ni wawetakana onako uko tinuliani lena livoti ya BBI mota ambunge nemekwidhuwa maisukumia maundu amwe alama na endhine wa BBI mali ulo kusila mbunge. Onesima chalo no kutunengange weno kwa uliku. Etina wakoti kuvia yetheka mutaratala wa walanyo wa BBI asili mwanza na alama numisi otuyo usu ni mana wetekana walanyo wa BBI tovathoka na meyao na ingi kuwetekana musumbi Uhuru Kenyatta ndena kianda cha kuambisa mutaratala wa kuvindua katiba. Muyumbe wa kiliombunge cha Kitui cha Kati Makali Mulu ni wetekana walanyo wa BBI ndo na vya wetheka kwa itumisi ya kwithiwa unena maundu mathuku indi ni kwithiwa vatati wa mitaratala ila ya ilite ya kuosanya sahi kiendo kila chothothewe ni unyivu wa makomishana zamani wa nyumbani na mipaka IBC. Makali ni waweta maundu amwe makumuna mwene nthi alama na nthini wa livoti isu ya BBI ta kilungu cha 25 yulua yana cha ilovili kavathia wa serikali cia mitiuko kilungu cha 5 yulua yana cha ilovia kunengwa ma MCA cia kwika maendeo ni kana kuna mwene nthi wa kaunti ya Kitui na Kenya kwa nene. Makali
waweta mota bunge na makwithia mesukume maundu a bungeni no kana kuona mwene nthi Tumizio wa musi wa sio wa BBI na momia wa musi wa uo nundu ile tuenda bandu mea kwase ni tutikile wa musi wa mo kana BBI ni kiwe kwa zile taile tekini vango lakini kila kwa ino mangata Kenya ni kana BBI ndina lewa ni kwithia kila kindu wa BBI kitu kidogo ile ilo ni kwithia mitala tala ilo kwa atiwa kwa kosa nyama sahihi na kwika maundu ala ngende atiwa nundu IBC ndia ila commissioners manita kwa huu nyewoni wakwa ni karabala koti isungamizie mpango wa referendum ezinze mo sikataka BBI jalo ni kuozelwa na mbunge sitombe ila mbunga kitu cha kati kindu kimwe ngwira ngisukuma mono icho mbunge tu bitukithiri kindu cha county ismane ngwira 35% ya mbeza ma MCA manengo kati ndo cho cha 5% kana ngwe maende ni mapikiano ndo ziti ndo sikwenda referendum nili nzi sibisa kwa referendum siombe ndo sukuma da mbunge alazo mbunge tu bitukithie kwire mosala mane marada kwa kana ndo maitu kumana zindu sia mbozo twina amasi na unyo musimamo wakwa nanyi sibisa ndo na yes to BBI sio kama mbunge ngekunia yes no ngune zikateria ndo maitu na ndo makenya walanyo wa BBI na kwithio na kwetumbone ndongo ikumele mbetane yo kamba ue kalima musi wake twinamo ni maweta kana BBI ndi neno tethio kwa metaniro ni utio wa koti kuvya ya ithekali vote ya BBI nyeneta wakasolo David na neno tanu mwingi nondo wa koti kubalo cha BBI kindu kiki no kitotwananga ki lakini nondo nikibalo kile ne mubea muno na alama kibalo kile mende umende nuwo utui wakwa na utui wa koti nimeki eneza kubalo kile kindu ki nyeta kwa manangu metie muno ku withi anu mombo faidika na nyendi na hotethi wacho ne mubea muno ende pa kindu ona kimwe ni nona kino sioteka kwa anene lakini nundu choni kibalo kile wao ndongi na yumenda atongo ya kulwa nirege ya BBI na kutiucha maendisio ni sianduani o ndumana kukwata mboma walanyo ala mamathie enenthi usakwani ni muvetu BBI ona ndina maana kwa mwenenzi itethia na siasa bayolo kwa ukila tukwenda kwa mbozizio ine uchumi kana ile kwetwa bottom up chuchuru kwenda osizio nundu wazeta boda ni kitu chambe BBI tunaweza kuona faida wa BBI tukietwa wa BBI na ziendo zio lozi ende kupanda lakini ndena faida kwa ndo maboda taito nondo muta ni mabande tezi ndo siendete yolo kwa to kwa faida nondo wa muta me yolo budget yendete ambadete yolo kwa BBI bado ndena faida ngaliko nela yito kwa na faida wa BBI onetina wakoti kuvya yetheka walanyo wa BBI na ulona kwetomba monone atongo kumava kauntini ya Kitui enenthi kumava kauntini ya Kitui moneka metanirua ni utrio usu wakoti dilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo na indi tuuma Kitui ithi matongolo kangundo otwende na Mauvoo ma BBI muyumbi wa matongolo Stephen Mutinda mulene wase kana ni vinda kwetekela utio wa koti wa iolo wa BBI na koti ulothinikia makwani ala matongo iko mule ingi asecha macha waipa neke yumbanite kosa kivila cha osumbe mwakani wangile miongolena ile na kanangwata niyo ya kiuteti ya One Kenya Alliance ne yumbanite kumia enenthio komboni wa uteti muthuku boni mutesia ni woko tunengelelewe no yonthe itina wa koti kwe muthenya ni wayo kuleana na livoti ya BBI yuatetiwa vamwe na tongo ina muno alama na kwatamba ulivoti ya BBI no mande na kumela kula kwe mwenenthi na kunengane maoni muona kuumisia mwenenthi kumula na utio ula umiwe ni koti mwimbe wa matongolo Stephen Mutinda muleni wasakana ni vinda ya kuitikilana na utio ula umiwe ni koti na kosa matambia meunthini wa utongo ina maondo alangi makonetie mwenenthi va Kenya tunatambua maamuzi ya koti jana juu ya BBI. BBI is not the end of the road. We have so many options to help Kenyans. And I want to call upon my colleagues in Parliament. There are those legislations which are at the BBI which requires not a referendum but legislation within Parliament. We are going to enact them to make sure that we have the World Development Fund and we increase the allocation for county government from 15% to 35%. Aikulia mbaya mukamba kukwata mutongo wa chama cha Wiper kweko nthini wa usokwani ula ukite wa mwaka wa 2024 Stephen Muleni wasengikana na mwikio nthini wa mutongo wa chama cha Wiper na mbaya mukamba ndele ululutika na kuvaluka esia kama chama cha Wiper tunaheshimu koti vile walisema jana, lakini nataka niambie wa Kenya niko na imani tutaunda serikali mwaka ujao 2022.
zile vitu ambazo zitakuwa zimebaki, tutahakikisha ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye atakuwa ameshikana na Gideon Moi na Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Weta na wale wengine wanakuja kama kina Amos Kingi, wale wengine wanakuja kama Hassan Joho, wale wengine wanakuja kama kina Lusaka, tutahakikisha hizo vitu zimetendeka kwa Wakenya. Kwithwa tetingi mandena kumela kula kwe mwenende na simbumbano sia kiuteti ni kunito Mungu ni serikali nene yundongo ino ni umania ndeto nthuku na ngusaniso ila si unenganwe na mama teti ila mavika kula kwe mwenende na muno muno sia thini sia mathiko. Jana nimeshangaa watu wanaenda kwa mazishi ya mzee kama huyu kubishana. Kama hauna ajenda ya Wakenya, kama unajua umebeba kitu ambacho hakiuziki kwa Wakenya na ambacho hakiwezi uzika hapa Ukambani, wacha kutusumbua kwa mazishi. We must respect the families of the bereaved. Lazima tupe familia ambazo zimefiwa heshima. Wewe unakuja kutuuzia wheelbarrow, hatutaki wheelbarrow, tuko na kiongozi yetu anaitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, beba wheelbarrow yako ukampee watoto wako, hatutaki wheelbarrow hapa. Aikuli atongo yo muna tati kunenga mwenende kila kitonyo matethia, wengi niwasekana mwenende enothasio wa kutua kila unukwenda nthini wa uteti. Watu ndewa kilukita kiana. Ile kitu itatusaidia ni kuuza sera za chama yako na uache matusi. Sisi Wakamba tunajua mahali tuko, atubanduki, tutaomoka na OKA hoka. Pangana ndogo ya siasa iishe. Yule anataka kiti asimame, aambie wananchi wake sera gani yako nazo, wananchi ndio wataamua. Lakini tutaangalia hii Kenya, hatuwezi achia watu wengine. Tutakuwa na wao, tuwakanyange mpaka kando ili waamuke. Ivyo vye uteti yende na kuongeleka na wosa kwa ni munene no wende na udhengeya indi usungio wa muthia wikula kwe mwenende. Ripotea Vilingi wa Mauvoo kumava utuini wakatine sambu kaundini ya Matungulu nyeni tawa Boni Mutesia. Aya neto uma Matungulu tusembe wote ila kauntini ya Makueni mbunge wa kiliombunge cha Mugirango kila kauntini ya Kisii Nyamoko Joash ni wathoka musini wa wote kauntini ya Makueni kwa unenania na enende ulua kuvindoa kwa mwio withe musumbe na governor ni mama kasa kuwama minister kuma mbunge nene na mbunge nesia county. Nyamoko ni wasekana utuwa koti yulua BBI usindi kwa mwenende va Kenya. Kaleba Chalo wa Mutonga nangeweno. Musumbi no kosete atayasio otondo lawa musumbi wa va Kenya Moi Kibaki waina atayasio ine ndeto cia muyumbe wa Mugirango ya yulu kana North Mugirango Joash Nyamoko ndeto ilawa nene ava wote kiwanzani cha Green Park ndini wenseso ya kuosa maoni ma mwene ndi yulu wa kwa luja mwio wa maminista masilikali sionde ya yulu na ya mutiuko maliva wa kuma mbungeni. Had we gotten proper advisors, the advisors used to advise the president Mwai Kibaki, the president Moi, the president Jomo Kenyatta, at least that time we had a robust government. Moyumbo ni waelese kuvaloka kwa BBI takukwete ukune na yayai valave musumbe. Because you see, this is an egg on the face of the president. Because had we gotten people who could give a proper advice to the president, maybe we could have done things differently. Of course, there's a clamor for the constitution review. Nake muyumbe wa kiyo yethio kana South Kiyo, Daniel Rono na ule atiania na Joash Nyamoko ni waelesea kana kuvaloka kwa BBI tu usindi kula kwengudhu ya Asla Nation endeni usindi kwa mwenende wa kawaida na kusuvika kwa katiba kangili na kumi. Jana ni ushindi ya constitution, ni ushindi ya sheria, rule of law, na ni ushindi ya mwananchi ya kwamba viongozi hawawezi pika kifua na kufanya yale wanataka bila ruhusa ya mwananchi, bila kufuata sheria, bila kuangalia constitution ambayo tuko naye sasa. Na ni kitu kizuri sana ya kwamba wale majaji wanaweza kujisimamia kivyao. Wengine wase kuvaloka kwa BBI ni ukone kwa nguthi ya ODM na ngwatanio ya oka na vala wasi atama vandu iwa ikina yo ya kuoloka na ivele imwe ila siku isa kwetwe ni BBI.
Ita affect tu wale walikuwa wanatarajia kugawanya cheo za uongozi. Hawa ndio watakuwa na shida sana sasa. Kwanza kabisa watu ya One Kenya Alliance watakuwa na shida kabisa. Watu ya ODM wenye walikuwa wanatafuta wale wengine wa kukawanyia viti watakuwa na shida sana. Ile team ile mimi naona hawatakuwa na shida sana. Ni team ya hasla, manake hiyo ni ya wananchi. Wananchi ndio wanaamua na kuna vyeo ya kukawanywa. Sisi tunazingatia mwananchi. Ayumbe amosa maoni maene nthi yulu wa mutalatala wa kwalulia mwiao wa kwetekelia musumbi na magavana kuniva maminista kuma mbungene sionthe mwiao na wala wavirukithwa ayumbe na ma-MC amwe makosa aya ya kutuika maminista mametheaye kivathukanyo. Mutongo TV kuma vawo te kaunti ya Makueni Vilingi wa Mauvoo ripoti ya Neta Wakale Chalo wa Mutunga. Na ini mwendo mwose seneta wa kwate ni hatu wa mina kilungu chambe cha Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa sauma na nusu va Mutongo TV ngwatani wa mukamba nini sio kethetie na Mauvoo kauta na mbothi thiu muone vaini nyenuki tetwende na Mauvoo maito twithiani. Ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi weyo mangayo biukwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus Musyoka kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ilisi ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaiku nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamuka nenyu mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu mahasla na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are who sasa ndani kuibanga ati tibanga ni kana tusinde Ruto. Tibanga ni kana tubingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kivila ituke musumbi wa ndia Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwiyone. Kila mtu ana haki
ya kwenda kivela kio president. Lakini leo kuona kinu kia ungama uone kwe kala Kenya itise wana mama ukamona waitina Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mutoi wa mota wina license ya kutoa mota ya bodaboda ni wiki ite ngovia na yo jacket ya reflector ni wiki ite kuvikia vuku itakuwa meanata ni wisini uvathukanu na miya kukua andu mavitu kito umwe kwa ivinda yimwe usoviku waku na walangi meotumia lelo ni yuluwa uikiku waku usoviku lelo ni wambiya anaku vika uimu ima lilikana neka na kusiya kunyeka kwa uwe wa corona ikia mask kile vinda ila wiwa andani utumani uwa eto kwa kuni muvya wa kuikidhi usoviku malelo ni wa NTSA yengwatanio na European Union. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Ata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala. Akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na msiki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na mziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Ni muvya muno mwenda museise nondo akwenda na useise Mutongo TV ngwatano ya Mukamba ni Vilingi wa Mauvoo. Minisa mutethesia muvyane wa ukui na malelo mwandu wa vinyandeti ni wa mukulia munini wa Musumbe Dr. William Ruto kumatha ngwatanio na atongoi alangi ayaseka na Ruto asembete ewe kana uteti wake nutonya kwania mwene nthi kana tio kumukwatania mwene nthi. Ndeto siake ni sia kwatomba uni senator wa county ya Masaku Agnes Kavindu ulokuweta kana ngethi ya handshake yaetie umwenthi ni wa serikali kieleleo cha kuminangusanisio siake uteti. Kavindu ease chama cha UDA ni kitonya kwania mbai ya Mukamba na yu akamba ni mailete ulama kwe Stephen Kalonzo wa Musyoka. Boni mutesia kumaka ngundo newe nangeweno kwa uliku. Aini noto inoesinga vaka ngundo mwandu wa vinyandeti na ola ni mwandiki mutethesia muvyani wa ukui na malelo na wavuthesia matambia macha macha uteti cha UDA na kila kikona nitue na munini wa Musumbe William Ruto. Heshima ni kitu ya maana. Na ni mwigogoke na huyu anasema kila siku hao wanaenda kushikana ati watafute nini president. Yeye anasema hata shikana na mtu. Mundu si utendo kwatana na ndo alangi. Ya, mwa munenga kibila akakwatana nenyu. Party siasa na ni siti ya Kristo. Kamba za Christians. You cannot make it on your own. Cha kimwe kiyowanda. Let us go on our knees. Let us go on our knees and pray for our country. And I'm sure if we pray for this country, it is going to be a peaceful 2022. Amwe matongo ima chama cha Wiper maitetea chama kin na kuiveta na nanzika ila siithitwe imakwata miaka ila ivitite. Omonde Wiper they na 22 members. Ala nominated one Kenya mena total 55 members. Onene na woito wake siasa weba 55 against 150. Baito kila noni ene ka 2017 na tabiando Jubilee ne uketa. Na Jubilee ya sakobeta na saona atongo imaito maluka kwasya na ito ne twando tika ndo ba moko
kiunde choto ulea pio tamokamba kanisa muvyo ndeto wisokea kati wateti na tongo yo vamwe na enende atongo ela maendeto vothokanu na chama kicha Wiper na mo maitungithia zikayo cia kwithwa na ngwatanio chamani cha Wiper inde juba ekaungul zungia mundu nangona ba inzungia me I come to where you are seated tinya ame ukulye mweleo bingia hiki answer me and I see you. I'll come there. I'll go there. Kila mundu akusite ngalikonia kwake maundu maende na uvyuva. You see, we have been talking about unity. Unity of what? Unity to do what? Let me tell you, don't tell me there are no other resources. There are resources. We have a CIS here, we have minister, we have functional government, we have a county government. So don't come telling me about Wiper Party to unite. Tell us what we want to unite. Aya, niendane mwite utango yomo witawa aluale karibu sana. No, please. No. Baito. I just want them to bring peace. Baito, I want us to have peace. We'll do that. Now when we settle down, now the injection is over now. The injection is over. When I call the boom fighter, aiko these uneni wake kwithwa na omwe nthini wa uteti mwandu wa vinyanditi ni wa mukura munini wa musumbi William Ruto kwithwa na ngwatanio nthini wa thukumio vamwe na uteti na kusuvia nthi ya Kenya vamwe na mwene nthi. Unity is important. I just want to urge my boss, my deputy president, not to say he is going to go it alone. Hii dunia hakuna mtu ataweza peke yake. Ashikane na wale wengine, wafanye kazi pamoja, tujenge Kenya ikuwe kitu kimoja, kwa sababu kwa uso wa Mwenyezi Mungu, Mungu ajui Mkalenjin, Mungu ajui Mkamba, Mungu ajui Mkikuyu, Mungu ajui Mkisii. Sisi wote mbele ya Mwenyezi Mungu ni kitu kimoja. Nini wake wiko tomba uni seneta wa kaunti ya Masaku mwandu wengine sikavindu olwasekana ni vindamba ya mukamba kwithwa vamwe na kukwata mba unakwatia matambia ma Stephen Kalonzo wa Musyoka na kuvetana na uteti ula utaona ululuti cha mba ya mukamba. Na nashukuru Mungu pia kwa ajili ya handshake, kwa sababu handshake tumesonga kiasi mbele. His Excellency President Uhuru Kenyatta angekuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi kama kungekuwa vita kama ile ilikuwa, si ndio? Na kwa hivyo tusigawanywe na watu. Ama nyinyi mnataka kugawanywa? Tusikilize president, tusikilize Kalonzo. Wote tuko na kiongozi anaitwa Kalonzo Musyoka. Huyo ndio kiongozi wa wapi? Kana kwa mwonge la hivyo watu miende tibaseo ikwadla kilatu kwatililite na kura sia mukamba izombanwa sikiwe chondoni kimwe cha Kalonzo wa Musyoka nikanamo munenge bargaining power ya utumu wa kuuza imwewe. Bila hiyo tutapotea. Ateti maikwatana mimeo ila maende na ikunia maleve ngalikoni ino ingi na kimwene nthino wetele yove kivuthia nthini wa utongo ikwimba ya mukamba na ithwa kivo kikathela. Mwenyezi Mungu ile kitu yenye Kalonzo anataka Mungu ampatie Kalonzo apate, lakini Kalonzo akipata tunataka mama mboga na yeye apate. Mheshimiwa Wetangula akipata tunataka bodaboda apate. Mheshimiwa Mudavadi akipata tunataka kijana mwenye anapepa mchanga yenye najenga manyumba Kenya mzima kutoka Ukambani, huyo mtoto apate. Na tutakuja kuheshimika kama jamii ya Wakamba kama tutaongea na sauti moja. Tukikosa kuongea na sauti moja hatuwezi kuheshimika na majamii wengine. Na sisi mnajua kiongozi wetu anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka, na lazima tusapoti huyo. Ripoti ya Mutongo TV kuma Kangundo kaunti ya Masaku nitawamboni Mutesia. Na hindi ni muti ya waki uteti wende kuambata na usu ungioka kwatekana mwakana wangilile miongwele na ili tusonge nambe na tuchia na Mauvoo ma uteti wene wisikana ona kufikia umundi kwikundu kwithia wana mathembo na andu maiki ya kuthembe anga isiatene kisio ni chaka thembone musini wa Masaku kina ithembo ila kufikia umundi itumika mwandiki witwa Mauvoo kuma kisio ni cha Masaku Daniel Mwongela no thoki ithemboni ii na atumba nisenge weno ilo mevatisite ithembo ya kathemboni na kilungu chambe change weno yake.
Ivinda ya tene va ukamba mathembo ni matumia watangalawa ya uvono cho wengi tavandu va utheu va kutaya na kumbula uvamwe na kutunga muvea. Wengi anau mayavu wangwe na mathembo nundu ithembo yae umo wa mausungio ivinda ya maumo aweka ilo ivinda ya joa indi maundu ni maliukile na twalika ikinyane yeu. Musiaisia ninisi ni wisine saki kanandu isoma na vala uendete utesi vala umete yeka ngukwate uweni na kutunge matambia kauta itina tisio thaidiu wa mwaitu na anau. Na mukamba ai wa kithio na kithio ni kuokie Bible nela kuokie Bible yokie na musungu na Bible yaandikiwe musungu yaandikwa ni Mkristo yaandikiwe musungu na musungu no ati yake kamba kyake zaliwa ni siati yake thio kyo asungu aindi ni mate yake thio kyo amasai ni mate yake thio kyo akalenji ni mate yake thio kyo indi ya kamba ni taki ati yake thio nondu siana sito nitose au thiani mwana akathukuma tikaso bya musi mwana akoso wa musi awaisi aitwa mathina akapoa no munthi mangwa swi mathelile nundu akwithia kwa kanisa imokie niguo oingi nitwosete ikinya yeu na tukalika uthaithini wa matukua wa makanisa na mathembo maingi makatemwa na makatiwa indi va masaku nitukwatie mwanya nevuso ya ilu ya kuona maundu ala matoiwe ithemboni muno mavindala makunena nena ngai ivinda yila mundu walikwa ni mundu mwingi na vetia kwa kuvucha vandu vatheu va utaya andu amamandike kanisani na othi ni kanisa ya kithio na ya kithio yo ala mapoya na alangi makayo sumwa ila maenda o withi tende ndikini kithio tuende anacho nundu wa kwesu bangai sindu ila tukwenda akatunenga yukundu kwa utaya kwa matukua ni kwitikililasya mundu wa mwika wonthe kutongwesya maundu maothaithi indi ithembo ni vaya ngui isu kila kindu na yiko yaekawa na kitumi na yewia wayo wengi kila ithembo yewia wayo na yatumika mavinda mayo mavika ta ivinda ya mbua ivinda ya yoa ivinda ya ngetha ivinda ya kuia na ivinda ila kuendeka utunga muvea vai mathembo mavata kivathukanio ni wakwa siati kindu kila kita we thembo ni aitumasia mwana mbua ni aitumasia mumazi wa miimo ukesaidia wautoa wikwa kwa kolona ni waumagwa sindu icio kethia icia umagwa yuko uo yesa kwithia kaba kithio kute kwikala tena kithio kimwe twina mathembo main ithembo ila main ithembo main yeta wa kititone ni kima kimwe iluvya pe ithembo yeba uyeta wa kititone ithembo ya mbaa masako ithembo yutu themba ng'ombe ila yumagwa ni mbaa masako twina ithembo yingi ya mitheu ku ya mitheu itheo wa prayer center ithembo yu nayo twenda uthemba ng'ombe na mbui na tuyete ba pamwe na mbui inenganitwe ni mundu uminite ukula mbui isu inengetwe yumagwa ni mundu andu ala makula akatukulela mbui tukoka ba tukathemba na nundu kanyowe kigu ndubuva mwaki kwa ekatu kwatene na mwaitu alame utwikithe kana juu yikutu yewika nula ulikitwe nundu itina wa kusama uthembi wa ithemboni unakuvikia umunthi mokelasya methomo na mawasia kutaya mathemboni na imathemba o mathemboni unakuvikia umunthi maiweta kana ngai mwatwangi ngai mulungu na ngai mumbi ula niwe ngai ula wikaila wa mathemboni ndaisa kwaliuka na no uyu umunthi na ti ngai wa mavinda
ki nicho kitumi kiutuma maendeleo na uthingilila kana mathembo maiki kutwika kundu kwa uvui wa ngui nundu wandu waingi ni maendeleo na kwananga mathembo nangi makatema ukisha indio ndaka na mathembo tikona mose na naisi onde ukesaidi eta umasia nundu meimo ndumawa ni ya kiwada ya taka ukwa kutambui ukesaidi eta ukwa tambui sana ikinye wabana ingesia kuyabana na eta umasia na kikuo chake awana eta umawa endo mondo akaibo tuekesia thembo etheka nundu wa Yesu mose mwendano no kindu kyake nundu mukuye naye mukulumanite Biblia yu atumia no maende kukulia andu macioke kithio ni kana kumina mathina ala mekumbilite mbai ya mukamba kuma makueni masaku kitui na kundu kwingi nigweta kana ithembo yi no yo usungio na uthaithio wa mathemboni niguo uthaithio la mwelu miaka mingi tusumba tutu yakwa ni okai ni natumiaka ekatumia nye ni mwana munini na ni mukithio maundu tamimu ikuka to wa corona sindu cia muthemba ta usu ciethiawa inengelelwa athani ikana athani makathana makaweta maundu ta asu mailile kubetangwata ndino ya itu ya Kenya na ila mathembo ta asu maekiwe ni kwethiwe na mothuku na mali kana wethia tu yundu tutona kwika nundu kuina kula twenda kuthaithia ngai kula ciethia wa ibikia kuka siko nundu kanisa situ ni ciabikiie kuombwangwa niguo vandu mutumia wona ekalile kavila ka mumbo mundu wa muika ona kalisa kiamba kila kitulu ndavona ikatukwatia ni kilunguni cha kele tuisya kwa endiata na kithio ki chatiwe niki nundu wandu aingi ni maliulite mituo na makalika uthaithini wa matukwa wa Kikristo wa Kiislamu na ndini ingi bingi niguo mukamba ni waisie vaumawa ni vasiokawa lakini ni vasiokeka kweli tikwatie ni na tongo imandini kivathukanio kilunguni cha keli tikulania ikule yu na kusungia Daniel Mwongela Utongo TV va ithemboni ya kathemboni ni muvia muno Daniel Mwongela na ngewa yake akeli ni umekwata muthanyani wa unene Vilingi wa Mauvoo Utongo TV ngwatani wa mukamba na mbodhi muone vaini nesio kethete na Mauvoo kauta twithene Yini via ya Nzambani ilaye kilomita nyanya kuma tauni wa Kitui. Nziani ya kuma Kitui kuthi mutitu sokoni wa Nzambani. Ivia ye ingethanisie na sukulu wa imwana wa Nzambani secondary. Ivia ye yina wasa wa mita ya na imwe miongo nyanya na itatu. Niyetai atali yengi kuma ngaliko sionde siandi. Ni yakiwe ngasi ya chuma ila itede ya siya alamoka kuyona kulisa yuluwayo. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ Ikia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cienzo situ na kithuma jua mbia unyamiti dukanye ndawa no gili wa kitaba kana wethe kana aidi komida ndatu kayuma aya keza uma kaikua
You know what mazwane ama maende maka seat for that reason. Ni okay to me. Ende. Aitwa mundu ayoka aithambia musi. Nicho keta wao kitangona aithambia musi ozu. Na sindilo thamba cia zeti ngo mutavia ndio mutavia mwazienda. Kiki tawa kikuu. Wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio. Ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi. Akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wethe yake ku nikitumika kwikio nzovi kutumika kwikia yiya kikatumika kwikia leu. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umali ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitumitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia mawiyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwa ilia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Mwenda musaisi ene muvyana ndayeno nwa kwende na wasaisi ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba twende na Mauvoo maitu ene ndesa wakone wakabati ula Kitui ya udhulone wasu wa kaunti ni ya Kitui nimenda silikali ya kaunti ithi ni kiemo wa kiwu ula withito umekumbelesha kwa ivinda yasa ekali ami ya seka na mo wa kiwu ni withito uimalasimidia kuthi mwendo mwasa kukwata kiwu na kulika ngala manene kindu kila kitamba kitie utandithia wa Onesmus Chalo mwandikitu wa Mauvoo kuma Kitui enangeweno. Mwaki musokoni wa kabati nikitaukwa ekali atandithia mamekawa na nduka ciothe wa ndawa na ile itome yake wo hene nthia ameiweta yuni wiki ile mateo kwata kiwu kindu kila kimanengete wasio munene ndukuma ya sale watakivu kabati na kwa matuko mengi kabati kani twezekeza na challenge ya kiwu na challenge imwe ila nene ni kwithia kana kiwu kiki racha songea kana ki fresh iko katete kwithia kikwa muno na ukwithia ta business community ya kabati ni kokosewa nundu at the moment ila kibuja songea cha no kitazia kwa andu mathuko ma biashara ya hoteli na ikitia mundu tosu kibuja muno odondo twisi kiyuachi ene ndi mangalikwe ni twisi kana kibuja muno kitumika muno ona mba kubuangwa ukitazia mundu ebwangwa ni chutilikanga na onito ala tukiteza pesa kwithia kula tuthi ukita kila tuthi uchumia kicha muno kiteza watho mwingi muno no kwithia ithe tuyuthukumana nacho no thukome no ketha at the end of the day ni walika wasio kitumi tuna tunga mbeza ciaku na kingi no walika taito ni sindu ingi mwawaki mu kaunti ya Kitui withito wikathite muno vala mwene nthi na ulone mukuni wa kula wende na kuia serikali mwitana thina mateo kwato sungio undula makuwa mevinyeka ila makuthoa kibu na kuthi mwendo mwasa ni mwana biashara vano kabati nitha vandene wa pharmacy kutandawa na kati wa kisio giki kya kabati nitwithitwa twina thina wa kibupyu sana ila kibwe kyathi kenda almost 2 weeks
twithitwe twina a lot of challenge na kwitha andu ala matutabila kiwu ni mothi far distance kuthi kutaba kiwu na kwitha mabika bubu pena a lot of clowns andu ni maingi na kwitha mwoletie ona kivu taingi no kwikala vu kwitha andu tona kubikiwa ni kila kivu ko tukulia ngavana oselele bwasisie thina situ na we wa kivu yuto yutu nena kivu ni ndikiabika kiasongea twina almost 2 weeks kuma twakwata kivu ndio mukula ziani kana ngavana munene waitu watu sisie twise kana twinze kivu ni kyo thayo na twitena kyo twitona kuendea ene nthia meweta kaingi ni mekia mathai mo muicioni wa kukwatwa ni Mauvoo na ala mumanana kutumia kibu kithuku nundu amwe mayina ilovia cia kuthoa kibu kila muthenya yu vena vata wa tongo ikulikirila kwete kibu kithiu no kana kwelevia sala cio na kumetana na muicio wa Mauvoo na nitawa Joeli wa maniki niteza kibu ba akawadi lakini ni cha muno maduko mengi wagwethe la yuna de thukuma na makastoma cha muno mayete kila kiu cha muno wagwethe ayuni wagwethe yani tajekala muno nye ananenda nini kwa ziu mangava na mazizie theno wakawadi njikasoma wakawa muteya ndawa ndamba munenga kivu kya munyu nundu ningi tu manenga kivu kya treated ni kana mende na kuboa yukila anenga kasoma kivu kya na munyu kivu kya very sure kana ti 100% ti kitheu ukwitha twina ndauti yusingi mwaka twame kasoma bingi sienda kunywa ndawa bu teme kivu kya hivyo yusika kasoma ni wa withdraw kona tatu mupata kivu kwa thia ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui nito Onesmus Chalo Twitter nasia na Onesmus Chalo twithea kiswani kana kaunti ya Mombasa yela ya shimo la chawa maximum prison muvya wako tina mwithululo koma uone meothethe kana kimanza cha shilingi million 3 mulati ni wa kuthese kiki ko kana siwa project mulati uo ulokwa kwa yelani ye wetethesya kumina mathina maki ukiki ko kwikwa ukangani wa Indian Ocean kitaititwe yela ya shimo la tewa ovamwa na isio ila sieva kuvinisi uvikia kutetheka na mutambo wa kuthesya kiwuki na kiko wa kimanza kia shilingi milioni 300 mwandiki na muungami munene muviani wa usesei na maundu manthini Wini Guchu ni wawetakana mutambo uta uvikia kwithiwa uyelia usesei vala wawetata ukwithiwa na kamera cia CCTV ingi aiweta mulati uta uvikia kweli usesei yelani ye ovamwa na isio ila sieva kuvina yela ya shimo la tewa. Let's make sure that we keep as the project comes, our prisoners must be secure. The community, yes, will benefit. So how do we make sure that we secure the prison and we make sure that the community outside is preparing? So we have gone to site, we have established where it is going to be put up, and the exhausters bay, where they will be discharging, will be separate from where the decentralized plant is going to be. And that is the area that we are going to secure. We need to put a wall of the standards of a maximum prison. We need to put CCTVs to make sure that that area is proper. And we need to put a watchtower. Ona uwivo Guchu ni wawetakana mulati uwa kimanza kia shilingi milioni 300 tauvikia kwa kilungu kia Mei 3 vala wawetatu hivi kama ni wa 12 taukwidhi wawe modelu. Now, construction of the decentralized treatment plant is like 3 months. So we are saying by the time the designs are ready and the plant is installed and ready to work, we hope that it is going to be operational by December this year. And we are hoping to replicate this also. We are doing 2 pilots at the same time. We are doing this one in Shimolatewa, and then we are going to do one in Kibos, Kisumu prison. Oingini wawetakana muvia unu kuikithia kundu kwa kusuviwa siana ni kwa idwa kwa kwithiwa na ngua leu musio na mwithi ululuko masio kuikithia siana ila ainya mome yelani ni kwethiwa kwa ilu. We have different standards of child care centers. Some are very well done, others are not so good, others are really almost non-existent. We're in the process of making sure that all the 42 women prisons, and if it's not all, then we decide regional prisons that we are going to make sure that those will be the women with children accompanying their mothers, because children who are in the prisons are accompanying their mothers, they are not criminals.
So those children need to live a life that is equal, almost equal, to a child who's not in prison. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Kalivu Mutongo methao ni Eric Gadiola Masika ulani mudhauki wa kilavu cha Harambee Stars ni umweka tu wa makocha alame utetheka na mamanisio makocha. Eric Masika akuatia valoa FKF nek kuma kwa Chris Amimo. Pola Dera Taska Youth. Today is a conclusion of a 10-day basic coaching course run by FKF in Nairobi West branch. It's been a very successful course, I must say. Trained many coaches. Some who've been coaching for a long time but don't have the qualifications. So it's good to see that they have come for the course and they have gotten their required qualifications. And I'm sure when they go out to the field, they will be better coaches because of that. It's also important to do this kind of training because what it does that at the grassroots level, it increases the level of coaching. And you know, grassroots is the foundation of football. So it means that at the end of the day, we have better players being trained from the grassroots who will make the foundation to become our future players. Other important thing I need to say about this course is that we've had a lot of former international players, Harambee Stars players who've played for big clubs in Kenya, attending, the likes of Ugo, the likes of Masika, and many more. And that's a good sign when you see former international players being part of the coaching program in a country. It can ensure that we'll be a successful football nation because they have the experience of playing, and on top of that now they have the qualifications. So I think that's an important thing. Mwondo museisi twakwatene akuma mwambiyo mpaka muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni muvia na ndai ya nundo kwatene na kwa onthe alama atethesia kumbania Vilingi wa Mauvoo ni muvia muno nitawa Steven Mwema ni na Sharon Ndinda aindethesia kukwetia Mauvoo we kwanzia ya meko namba kuma lavaini saa 3:30 ninesiokethetie ngwete o Mauvoo kauta twithiane saa isu siavika kwendani kwa mwie.